Buongiorno a tutti e benvenuti nella nostra serie 5 sono venute. Allora, anche vanno presentare le nostre amiche Julien Alquier che va parlare del pilu e della sua vita. Des piquants d'étain pratiquaient le pilu. Ora giochi au pilu depuis 24 ans ora. Am vécu juegues au pilu. Giochi au pilu mais le mio amico ségur, ma giochi au pilu mais le membre de l'association Nissa Pilu et soprattutto mais le mio partenario Julien Rivière. Face des pilou en litiu classa? Allora aí c'est o professor all'escola San Silvestre a Nissa e impari lo pilu ai miei sculan. Impari lo pilu perché fa de culture a Nissarda en classe et soprattutto ségur que lo pilu est tout plein de compétences per l'EPS, che è une discipline de l'escola, do liceu e do collège finda, et donc fagen do pilu en EPS. Est-ce une autre passatemps? Aí, mi place tout plein la culture a Nissarda, mi place tout plein lo Nissart, mi place soprattutto le giochi e gli sport. Donc, ségur que si un fan de l'OGC Nice, le gym, c'est le mio cuore fin da come lo pilu. Ti plazia le parc impérial? Le parc impérial era le mio liceu, es le meilleur liceu, mais le meilleur professeur Patrice Arnaud, ségur, e au parc impérial hai passata proprio de buone annate, mi su facce d'ami che sono toujours le mio amiche a ura. Per quelle raison le pilu ti place? Le pilu mi place perché è un sport e io mi place de bulega, mi place de giuga e soprattutto è l'esport nissarte ségur. Le teu enfant jogou au pilu? Allora, le mio enfant su encara piccon, en 5 e 7 ans, donc gioco au pilu ma pas vraiment come co. Si est une bonne jugaire des ballons? Allora, se un giugaire de ballon, un buon giugaire, come lo direvi tu, se un giugaire giochi med il mio amico en FSGT, au foot a 7, la ciurma degli amici della Cinea. Come has imparato l'unisart? Allora, ho imparato l'unisarte qui, au liceo del Parc Imperial, mais Patrice Arnaud, ségur. Una ricetta, la pissaladiera de la mia malgrana, ségur, che era la migliore pissaladiera del mondo. Un artista, per la musica, Nux Vomica, Louis Pastorelli, e per la pittura, vous direz Ben. Un'osteria, la Ratapignata a Nissa Norte. Un personaggio, Catarina Segurana, ségur. Maro Montagna, allora per io mai montagna ma l'estiu o la prima, perché l'hiver fa freddo e c'est frilus. Una canzone, come siamo au mese de mai, vuol dire le festin d'inverno. Un look è ségur le piludrome del Monte Boron, che è le plus beau look del mondo, le plus beau look de Nice. Pour jouer, c'est pas compliqué. Prends une vieille pièce trouée, une rondelle, un bout de papier. Si tu as 5 minutes, je vais t'expliquer. Prends donc cette feuille faisant une fusée et un quille-là au mi-temps de la pièce. C'est un jeu d'argent qui te coûte pas un franc. Pia leva, jetta, sota, pia leva, jetta, sota. Un jeu marrant qui t'explose pas les dents. Pia